I invite you to open your Bibles to the 23rd chapter of the Gospel of Luke. Pozývam vás, aby ste si otvorili vaše Biblie v 23. kapitole Evanjelia Lukáša. And I will begin reading in the 26th verse. A budem čítať od 26. verša. Luke chapter 3, beginning with verse 26. Lukáš 23. kapitola od 26. verša. As they led Jesus away, Okay. Keď odchádzali, a man named Simon, who was from Cyrene, chytili istého Šimona z Cyrény, happened to be coming in from the countryside. ktorý sa vracal z poľa. The soldiers seized him and put the cross on him A vojaci ho chytili a dali na ňo kríž. and made him carry it behind Jesus. A prinútili ho, aby ho niesol za Ježiša. A large crowd trailed behind, A veľký zástup išiel za nimi. including many grief-stricken women. Aj mnoho žien, ktoré ho oplakávali. Verse 32. A verš 32. Two others, both criminals, A spolu zobrali taktiež dvoch ďalších, ktorí boli kriminálnici, were led out to be executed with him. ktorí mali byť taktiež popravení spolu s ním. When they came to a place called the Skull, A keď prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota alebo Lebka, they nailed him to the cross. tak ho pribili na kríž. And the criminals were also crucified, A títo kriminálnici boli tiež ukrižovaní. one on his right Jeden bol po jeho pravici and one on his left. a druhý po ľavici. Jesus said, Ježiš povedal: Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. A potom títo vojaci gamblili o jeho oblečenie a pomocou kociek. The crowd watched and the leaders scoffed. A zástupy sa pozerali. He saved others, they said. A hovorili, on zachránil iných. Let him save himself if he's really God's Messiah, Nech zachráni aj sám seba, ak je naozaj Boží Mesiáš, the chosen one. ten vyvolený. The soldiers mocked him too A vojaci sa mu posmievali taktiež, by offering him a drink of sour wine. keď mu ponúkali nápoj z octu. They called out to him, A kričali na ňo: If you are the king of the Jews, save yourself. Ak si naozaj král Židov, zachráň sa. A sign was fastened above him with these words, Nad jeho hlavou bola umiestnená tabuľka s týmito slovami: This is the king of the Jews. Toto je král Židov. One of the criminals hanging beside him scoffed. A jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu tiež posmieval. So you're the Messiah, are you? A tak ty si ten Mesiáš, fakt? Prove it by saving yourself. Dokáž to tak, že sa zachrániš. And us too while you're at it. A zachráň nás, keď už to spravíš. But the other criminal protested. Ale ten druhý ho zahriakol. Don't you fear God even when you've been sentenced to die? Nebojíš sa Boha ani v tomto bode, keď si bol odsúdený na smrť? We deserve to die for our crimes. My si zaslúžime smrť za naše hriechy. But this man hasn't done anything wrong. Ale tento človek nespravil nič zlé. Then he said, A potom povedal: Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ježiš, rozpomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. And Jesus replied, A Ježiš mu odpovedal: I assure you, A hovorím ti, today you will be with me in paradise. ešte dnes budeš so mnou v raji. By this time it was about noon, Keď sa toto stalo, bol to okolo obeda. and darkness fell across the whole land until 3 o'clock. A vtedy padla tma na celú krajinu až do 3. hodiny. The light from the sun was gone. A život, ktorý dáva slnko, sa stratil. And suddenly the curtain in the sanctuary of the temple A zrazu tá opona v chráme was torn down the middle. bola roztrhnutá na stred. Then Jesus shouted, A potom Ježiš zakričal: Father, Oče, I entrust my spirit into your hands. do tvojich rúk dávam svojho ducha. And with those words, A s týmito slovami he breathed his last. vydýchol. 3 crucified men in their final hours of life on earth. Takže boli tam 3 ukrižovaní mužovia v posledných chvíľach svojho života na zemi. Each one on a path of their own choosing. A každý z nich bol na ceste, ktorú si sám vybral. Each of the Gospels record
that there were many that morning who mocked Jesus. A každé z evanílií hovorí o tom, že tam bolo mnohí, ktorí sa posmievali Ježišovi. Hurling verbal insults at him, A hádzali na ňo svoje urážky. spitting on him, Opľúvali ho. throwing the hate and anger of the world, Hádzali na ňo všetok hnev sveta. the hate and anger of their own sin Nenávisť a hnev za svoje vlastné hriechy at the Savior of the world. na spasiteľa sveta. And the men who hung on their own crosses with Jesus, A tí mužovia, ktorí viseli na krížoch spolu s Ježišom, the man to his left muž naľavo and the man to his right, a muž na jeho pravici, they were no different. neboli iní. They were mockers as well. Tiež boli posmievači. But unlike the world that likes to spar, Ale nie ako svet, ktorý sa rád posmieva, compete, súťaží in the behaviors and conversations of hate and diversity, v správaní a v konverzáciách tej rôznorodosti, the Savior took the blows of mockery and hate. tak tento spasiteľ zobral na seba tieto slova posmechu a obviňovania. And did what he has always done, A spravil to, čo spravil vždycky. did what he continues to do today, A spravil to, čo robí aj dnes. returned understanding, A odpovedal, alebo navrátil porozumenie, compassion, a súcit, acceptance, prijatie and love. a lásku. You see, Jesus' path has been defined since before time. A viete, Ježišova cesta bola zadefinovaná pred vekmi. From the first chapter of the Gospel of John, Na začiatku, v prvej kapitole Evanjelia podľa Jána, in the beginning, the Word already existed. sa píše, že už na počiatku existovalo slovo. The Word was with God, To slovo bolo s Bohom and the Word was God. a to slovo bol Boh. He existed in the beginning with God. Ono existovalo na začiatku s Bohom. God created everything through him, Boh stvoril všetko skrze Neho and nothing was created except through him. a nič nebolo stvorené bez Neho. The Word gave life Toto slovo dávalo život to everything that was created, všetkému, čo bolo stvorené. and his life brought light to everyone. A tento jeho život priniesol svetlo všetkému. The light shines in the darkness, A toto svetlo svieti v tme. and the darkness can never extinguish it. A tma ho nikdy nepremôže. Jesus' path Ježišova cesta has always been the path of creation, bola vždycky cestou stvorenia. the path of life, A s cestou života. the path of light. Cestou svetla. Even on what appeared to be the world's darkest day for Jesus' followers, Aj v tom čase, v tom dni, ktorý sa zdal byť ako ten najtemnejší deň pre nasledovateľov Krista. darkness could not extinguish the creation, A táto temnota nemohla premôcť stvorenstvo, the life, život. and the light that Jesus offers. A ten život, ktorý ponúka Ježiš. Jesus would not veer to the left or the right A Ježiš sa neprikláňal ani naľavo, ani napravo. from the path that was both given to him A od tej cesty, ktorá bola tiež jemu daná, and chosen by him. ale ktorú si aj on sám vyvolil. A path on which I believe Tá cesta, ktorú verím, Jesus knew he would see the ugliest parts of us. že Ježiš vedel, že uvidí tie najtemnejšie stránky nás. And yet here, Ale aj napriek tomu tu, near the end of this path, na konci jeho cesty, in the midst of his suffering, uprostred jeho utrpenia, Jesus was still thinking of the souls whom he and his Father love. Ježiš stále myslel na duše tých, ktorí on a jeho otec miloval. Your soul, Tvoju dušu. my soul. Na mňa. And he said, A povedal, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Oče, odpusti im, pretože nevedia, čo činia. Jesus didn't need to make this appeal to God the Father.
Ježiš nepotreboval spraviť toto prehlásenie pred svojim otcom. For God the Father was the one who so loved the world that he laid out this path. Pretože Otec nebeský tak miloval svet, že on túto cestu pripravil. The path of forgiveness. Túto cestu odpustenia. Giving us his son Jesus. Že nám dal svojho syna Ježiša Krista. So that our relationship with him could be restored. Preto, aby náš vzťah s ním mohol byť obnovený. And assured. A potvrdený. Even after we chose to walk away from him. Dokonca aj vtedy, keď si my sami vyberáme ísť od neho preč. I believe this appeal was Jesus' response of compassion and of love. A verím, že toto si Ježiš vybral kvôli jeho súcitu a láske. To all that is fallen in this world. Ku všetkému, čo už spadlo, čo zlyhalo, čo zhrešilo v tomto svete. A response of compassion and love. A tá odpoveď súcitu a lásky. To those who would hear his words then, K tým, ktorí počuli jeho slova vtedy, hear his words today, ktorí počujú jeho slova dnes and continue to hear his words for eternity. a ktorí budú počuť jeho slovo až do večnosti. The paths of the men on the left and the right of Jesus were perhaps similar. Je pravdepodobné, že tie cesty tých dvoch mužov po Ježišovej pravici a ľavici boli veľmi podobné. They were both criminals. Boli obidvaja kriminálnici. And both were being crucified for their crimes. A obidvaja boli odsúdení na smrť ukrižovaním za ich prečiny. And both were likely mocking Jesus like the others. A je pravdepodobné, že obaja sa posmievali Ježišovi tak ako aj tí ostatní. But the path that each of them chose in their final moments Ale tá cesta, ktorú si každý z nich zvolil na konci ich života, could not have been more different. Nemohla byť viac rozdielna. The man to the left of Jesus Muž po Ježišovej ľavici dug in deeper. Dug in deeper. Sa zakopal ešte hlbšie. Deeper in his bitterness and Hlbšie anger v jeho horkosti a v jeho hneve and self-righteousness. a seba spravodlivosti. So you're the Messiah, are you? Tak ty si ten Mesiáš? Naozaj? Prove it by saving yourself. Dokáž to. Zachráň sa. And us too with you. A nás spolu s tebou. Did he look at Jesus when he said those words? Pozrel sa na Ježiša, keď hovoril tieto slova? Did he have the strength of will to look at Jesus when he said, prove it? Mal tú silu a odvahu pozrieť sa na Ježiša, keď mu povedal, dokáž to? My guess is no. Myslím, že nie. My guess is he didn't have the courage or the strength Myslím, že nemal tú odvahu alebo silu to look into the eyes of Jesus, pozrieť sa Ježišovi do očí. his eyes of compassion, Do jeho očí súcitu, acceptance, prijatia, forgiveness, odpustenia and love. a lásky. There are people in every sphere of the world around us today Sú ľudia v každej časti sveta, that are so consumed by their own piece of the fallen world we live in, ktorí sú tak zameraní na ten svoj kúsok toho padnutého sveta, v ktorom žijeme. so consumed by their own self-righteousness, Tak zameraní na tú svoju seba spravodlivosť, that they're unwilling to even risk looking into the eyes of Jesus. že nie sú ani len ochotní zariskovať to, že by pozreli Ježišovi do očí. Maybe their fear is that he will take away Možno sa boja toho, že by im zobral all that they are consumed by. to, čím sú pohltení. He doesn't want to take it away. On to nechce zobrať preč. Jesus faithfully followed his chosen path to the end. Ježiš verne a opatrne nasledoval tú cestu svojho života až do konca. To transform the burdens of the world. Preto, aby premenil tie bremená vo svete. To transform all that consumes us. Aby premenil to všetko, čo nás ťaží. Should we choose to follow him? A ak si zvolíme to, že ho budeme nasledovať. Jesus says, Ježiš povedal, come to me, príďte ku mne. all of you who are weary and carry heavy burdens, Všetci tí, ktorí ste obťažení a nesiete ťažké bremená. and I will give you rest. A ja vám dám odpočinutie. Take my yoke upon you, Zoberte moje jarmo, for it is easy to bear, lebo je ľahké. and the burden I give you is light. A to bremeno, ktoré vám dávam, je ľahké.
Jesus chose not to respond to the man on his left. Ježiš sa rozhodol, že nebude odpovedať tomu mužovi po jeho ľavici. In the same way that he chose not to respond to all those who mocked him. Je to rovnaké a jeho rozhodnutie nereagovať na všetkých tých ľudí, ktorí sa mu posmievali. Except for his response Okrem jeho reakcie of faithfully completing the path. A toho, že verne dokončil svoju cestu. The path that had been set out for him since the beginning of time. Cesta, ktorá bola pre neho pripravená od počiatku sveta. But even for this man on his left, Ale aj pre toho muža po svojej ľavici, who was also being crucified in intimate proximity, ktorý bol ukrižovaný veľmi blízko k nemu, despite his mocking Jesus to the end, aj napriek tomu, že sa mu posmieval až do konca, Jesus was compassionately and lovingly waiting. Ježiš trpezlivo čakal. Waiting for this man to look him in the eyes, Čakal, až sa tento muž pozrie do jeho očí. to see who he is, Aby videl, kým je. and accept the restored relationship with God that he offers A aby mohol prijať ten obnovený vzťah k Bohu, ktorý ponúka. by following him. Tým, že ho začne nasledovať. It is Jesus' response to us and all those around us. Je to Ježišova reakcia k nám, ale aj ku všetkým okolo nás. His whole life, Jeho celý život. his entire path Jeho cesta is about that one thing. je o tej jednej veci. From the outside, maybe, the man to the right of Jesus appears to have chosen a similar path. Možno sa zvonku zdalo, že ten muž, ktorý bol ukrižovaný po Ježišovej pravici, si zvolil veľmi podobnú cestu. He was also a criminal. Bol taktiež kriminálnikom. He was also being crucified in intimate proximity to Jesus. Tiež bol ukrižovaný veľmi blízko Ježiša. And he had also likely joined the many others A je možné, že sa tiež pridal k tým mnohým ostatným, who had chosen to mock Jesus. ktorí si zvolili to, že sa budú posmievať Ježišovi. But at some point on that morning, Ale v nejakom bode, to ráno, the man who was on the cross to Jesus' right muž, ktorý bol po Ježišovej pravici, inside of him v jeho vnútri, decided to leave the path he had chosen sa rozhodol opustiť tú cestu, ktorú išiel predtým and follow the path of Jesus. a nasledoval cestu Ježiša. Instead of staying on the path of self, Namiesto toho, aby ostal na tej svojej ceste, he chose the path of surrender, si zvolil cestu zdania sa following the path of the King of Kings a začal nasledovať cestu kráľa kráľov into the kingdom for eternity. do kráľovstva na večnosť. And he did it with one simple statement of faith. A urobil to jednou jednoduchou vetou viery. Jesus, remember me when you enter your kingdom. Ježiš, pamätaj na mňa, až vstúpiš do svojho kráľovstva. Unlike the man who spoke to Jesus from his left, Nie ako ten muž, ktorý bol po Ježišovej ľavici, Jesus responded to the man on the right, a na ktorého Ježiš nereagoval, Ježiš reagoval na toho muža po svojej pravici. as he always does Ako vždycky urobí. to those who finally recognize him as the Savior. A na kohokoľvek, kto ho rozozná ako spasiteľa. And he responded with very simple but very powerful words, A on reagoval jednoduchými, ale mocnými slovami. life-changing words. A život meniacimi slovami. I assure you, today you will be with me in paradise. Uistujem ťa, že ešte dnes budeš so mňou v nebi. V raji. This particular exchange Táto táto konkrétna zámena between the Savior and the saved medzi spasiteľom a svätým challenges what many think about what they know about God, a naozaj vyzýva to, čo mnohí poznajú o Bohu. about his love, O jeho láske, about his grace. o jeho milosti. The fact that the man probably never served in a church, Tá skutočnosť, že ten človek pravdepodobne nikdy neslúžil v cirkvi. probably never walked into a church, Pravdepodobne nikdy nevošiel do cirkvi. never walked into a temple. Nikdy nevošiel do chrámu. The fact that the man was a criminal Ten fakt, že ten človek bol kriminálnik. and possibly did nothing good in his life. A je možné, že nespravil v svojom živote skoro nič dobré.
This man may have never in his life uttered a prayer to God. Možno, že sa tento človek nikdy v živote nemodlil k Bohu, okrem tohto jedného momentu. It's even possible that this man never even thought about God Je dokonca možné, že tento človek nikdy ani len nerozmýšľal nad Bohom. until this very moment. Až do tohto momentu. And very likely there was nobody there who cared about this man, A je dosť možné, že v tom okolí nebol nikto, komu by záležalo na tomto mužovi. except for maybe the victims of his crimes, Možno okrem tých obetí jeho zločinov, who showed up just to see justice served. ktorí sa ukázali len preto, aby videli, že sa stala spravodlivosť. And there was very likely no one to stand up for this man, A možno tam nebol nikto, kto by sa za neho postavil. nobody to show compassion to him Nikto, kto by mu ukázal súcit or mourn his death. pri jeho smrti. Except for the man Až na muža on the middle cross, na tom kríži, ktorý bol v strede. who had always been standing up for him. Ktorý sa za neho vždycky chcel postaviť. Like he's always standing up for us, Jemu, takisto ako jemu vždycky záležalo na nás. regardless of our life decisions. Nezáleží na našich rozhodnutiach. Ready to grieve our decision, A bol pri nás, aby smútil nad našimi rozhodnutiami. should we choose like the man on the left, A ak sa rozhodujeme a žijeme ako ten muž po jeho ľavici, to stay on the path of self, ak ostávame na tej ceste sebectva, the path of eternal separation from God, na ceste večného oddelenia od Boha, but also ready and anxious ale taktiež pripravený a nedočkavý to welcome us with open arms, k tomu, že nás chce privítať s otvorenou náručou, regardless of who we see when we look in the mirror, bez ohľadu na to, koho vidíš, keď sa pozrieš do zrkadla. regardless of the weight of good in our life, Nezáleží na tom, koľko dobrá si spravil v svojom živote. regardless of our life choices, Nezáleží na rozhodnutiach tvojho života. regardless of what we've done right up to the moment that we say yes Nezáleží to na tom, Jesus. čo si spravil, až do momentu, kedy si povedal áno Ježišovi. So who do you identify with this morning? Takže s kým sa identifikuješ ty dnešné ráno? Which path have you chosen? Akú cestu si zvolil? I pray that above all you recognize and are willing to look into the eyes of Jesus. A ja sa modlím, aby vedeli rozoznať a pozrieť sa do očí Pána Ježiša. The man on the middle cross, Muža na strednom kríži. the king of the kingdom, A kráľovstva. the savior of the world. Spasiteľ sveta. Maybe you're like the man on the right and you've already looked into the eyes of Jesus. Možno si ako ten muž po Ježišovej pravici a už si sa mu pozrel do očí. You have seen him for who he is. A videl si ho, aký je. You've accepted his invitation to follow and be with him, Prijal si jeho pozvanie, nasledovať ho a byť s ním. to be with the king in the kingdom, Byť s kráľom v kráľovstve. in paradise for eternity. V raji, na večnosť. If that is you, then give thanks to God on this day and every day. A ak si to ty, tak vzdávaj Bohu vďaku dnes, ale aj každý deň. For the path that was given to Jesus, Ale za tú cestu, ktorá bola daná Ježišovi. chosen by Jesus, Ktorá bola zvolená Ježišom. and faithfully followed by Jesus, A opatrne nasledovaná Ježišom. to assure you have a path to paradise Preto, aby si ty mohol mať cestu and to do be raja. reunited with God, Aby si mohli byť zjednotení s Bohom. your creator and the lover of your soul. Tvoj stvoriteľ a ten, ktorý ťa miluje. Maybe this morning you would identify with the man on the left. A možno sa dnešné ráno identifikuješ s tým mužom po Ježišovej ľavici. You've never looked into the eyes of Jesus. Nikdy sa nepozrel do Ježišových očí. You've never recognized and accepted him for who he is. Nikdy si ho nerozoznal a neprijal takého, aký je. You've never accepted the king's invitation to follow him into the kingdom. Nikdy si neprijal pozvanie kráľa nasledovať ho do jeho kráľovstva. Maybe because of fear or shame, Možno je to kvôli strachu alebo hanbe, anger or bitterness, hnev alebo zatrpnutie, apathy or self-righteousness. apatia alebo sebaspravodlivosť. Maybe you would even say you were one of those who has mocked Jesus. Možno si povieš, že si jeden z tých, ktorí dokonca sa posmievajú Ježišovi. The Savior won't respond to the mocking, A spasiteľ nebude reagovať na to posmievanie. but he will respond to a simple word of faith in who he is and what he's done for you. Ale bude reagovať na úplne jednoduché slovo viery k tomu, čo pre teba urobil. The king who will remember you in his kingdom. Kráľ, ktorý si ťa bude pamätať v svojom kráľovstve. The king who is willing to accept your fear and shame.
Kráľ, ktorý je ochotný akceptovať tvoju hanbu a anger tvoju and vôľu. bitterness, Tvoj hnev a zatrpnutie. apathy and self-righteousness. Apatiu a sebaspravodlivosť. A king who will show you Kráľ, that everything in this fallen world, ktorý ti ukáže, že všetko, čo je v tomto padlom svete, which is temporary, je dočasné. even things that may consume and burden you, Dokonca aj tie veci, ktorými žiješ a ktoré ťa ťažia, are transformed by a relationship with God the Father through Jesus. sú premenené cez vzťah s Bohom Otcom skrze Ježiša. If that's you, Ak si to ty and you're ready to take that step this morning, a si pripravený spraviť tento krok dnešné ráno, you're ready to follow the King, si pripravený nasledovať kráľa, follow Jesus, nasledovať Ježiša, then I invite you to stand right where you're at. tak ťa pozývam, aby sa postavil tam, kde si. I invite you to all stand now. Pozývam vás všetkých, aby ste sa postavili. May we pray this prayer together. Nech sa modlíme túto modlitbu spolu. You can repeat after me in English Môžete opakovať po mne v angličtine, or repeat after Pastor Samo in Slovak. alebo opakovať po pastorovi Samuelovi v slovenčine. Jesus, thank you. Ježiš, ďakujem ti, As God's Son, že ako Boží syn for the path you willingly chose, za tú cestu, ktorú si zvolil, a path you chose to take for me, za tú cestu, ktorú si zvolil ísť pre mňa, a path of suffering, za tú cestu utrpenia, crucifixion, ukrižovania and death, a smrti. a path that made a way for me to be forgiven, Cesta, ktorá spôsobila, že mne môže byť odpustené, accepted, že môžem byť prijatý and loved by the King, a milovaný kráľom. a path that has made a way for me to follow you Tá cesta, ktorá spravila, že ja ťa môžem nasledovať for eternity na večnosť into the kingdom. do tvojho kráľovstva. I look in your eyes and I know that you are the Son of God. Hľadím ti do očí a viem, že si syn Boží. I know that you died on the cross for me. Viem, že si zomrel za mňa na kríži. And despite all my shortcomings, A aj napriek všetkým mojim zlyhaniam, maybe even ways that I have mocked you, možno aj napriek tomu, že som sa ti posmieval, you have nothing for me in return but forgiveness, nedávaš mi nič iné naspäť, len odpustenie, understanding, porozumenie, compassion, súcit, love, lásku and acceptance. a prijatie. I choose you today. Vyberám si teba I choose dnes. to follow you into the kingdom, Jesus. Volím si nasledovať ťa do kráľovstva, Ježiš. And by faith, I know I am assured of being in paradise with you A vierou príjmam to, že budem v nebi s tebou. when I breathe my last breath. Keď vydýchnem svoj posledný dých. I make that choice today Zvolím si to dnes and every day. a každý deň. And I pray this prayer in your name, Jesus. A modlím sa túto modlitbu v tvojom mene, Ježiš. Amen. Amen.